sa sangkayon, hiyamananong ngan maalagyamon mabinuligon, nagkikinahanglanon kay anwaray non inmaluluyon. Dadi-dada, di-dadi-dadi-da, dadi-dada. Anwaray non kun imo bisitahon, imbus kaniya nga aatubangon tatalinguhaon, nga ikaw magmalipayon magtamis nga hiyom ang mga bayhon. Tanan na atong libutonan maanyag nga lugar han waray nun. Tanan na at pasyadahonan mga maghiyom-hiyom nga waray nun. Libut-libuton ng pasya-pasyadahon, halana, 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 gagtanana. Ang waray nun kung nagmamasulupon, mga problema dayon may solusyon. Tungod siguro han ka mainampuon, dughan marigon ngan maglipayon. Tanan na atong libutonan maanyag nga lugar han waray nun. Tanan na at pasyadahon ng mga maghiyom-hiyom nga waray nun. Yeah, yeah, yeah. Libut-libuton ng pasya-pasyadahon, halana, 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 gagtanana. Atong libuton ng maanyag na lugar han waray nun. Tanan na at pasyadahon ng mga maghiyom-hiyom nga waray nun. Yeah, yeah, yeah. Libut-libuton ng pasya-pasyadahon, halana, halana, halana.